Muchumulikire bono na gukwanira ndonsi ya sobereta somuga sobono chinga kichinde ngukwaligania semesa ya mangana ya senchira y'obwenge elinyana gukumanya gati ya ritogande tukwaligania senchira y'obwenge Chinsa Isano na Ibere chiabono muwaso lituko ne liara misi stariki ya 29 mutinyo kyanda omwaka wechiri bubere na 29 na mange agende tokolekana yubo igabali kibaito bagandrete gosangiria kurwa Chinsa mu ao ayobono mwancho mulingana tukumanya asenchira y'obwenge nyirabono litoko na nere kuro somuno wimanyiriyo igakorokwa Joshua Auta iritirana nkorokwa Vincent Onyancha. Na tukwigura kurwa sensemo yuko bayinyora abagotu nero gutuigalira Chinsa na Ibere chono basamangana mayasenchira y'obwenge lituko lyankyo na libono ensengima ego chigo chengera na kunyora lituko lyabagotu limanyekanete buna International Old Persons Day libono lirakolekana lituko lyamambya na boigo county ya Kisii nigo yacho lirugo chikoba aselituko ligo chikunyolerwa bali na bagotu no mujigo yunigora kolekane asensemo ya marani egetambukiro ky'umujigo yuko irwa na koletwa se county ya Kisii na asensemo ya marani ngubwatekana nebikore byabwango igabyabere bigokolekana saba gotu babere bago kagerwa ko babaroge na kwirwe getambukiro ky'ogosambwa egentokire county ya Kisii kochorwa asumujigo yura chikokolekana asoko bayinyara abantu abagotu Njengo kwa Richard Bosire Michira, Director of Social Development, Kisii County, National Government. Igo itugo kabwate litukoli nene ichume yebocha ikoro litukoli nene yabalaka International Day for Older Persons. Litukoli washerekewa kila tariki ya moyo mutinyo 10 kila mwaka. Lakini asenga ncho mwaka oyo tariki ya mekali Jumamosi wana tubwate litukelio ichume twabate ne party asengenjo Kisii County nero jako ko host usikoba ko celebrate litukelio igo national government headquarters iba to choreta Kisii koba ko celebrate litukelio nago tigana na yubono nigo abaraibe chikanisa anena bapisho bukuru sensemo ya itube gotoke me yabonchari county ya Kisii babere bagwesoke na kumwakirambi yo murai wenso muske William Ruto anasoko yinyira bagusi asegetari kyoburai ya maiga yoko mochora omwaziri ogochikoba asensemo yobo chenu obuna sekeli machogwege ntobago kere kyandege komino na ba bishop abukuru nsemo yabonchari nigo bono baganiri amangana CBC kuligerirwa anenege ntobate buna CBC nigebwenerete gotuguterware CBC yaje lakini CBC igatiri konya omongino kawaida mwako kawaida kyabanta bamenyerete obotaka bora bannemano to sabanga yako nyalekana ate mingire jinde Jones P kako implement egende kimno mwasi na Gusii implement okoli yo mondo kawaida te implement okoli abantu bara matajiri mu Gusii ko Gusii to Gusii muskema chago akonya abane to bagusikera Tojana mawasiri manene sana sikire Kenya nandale kwa ba Kenya lakini mbali kati ya bana baba Gusii to sabanga na chokoro mokia na mwana wase county ya Nyamira na ba county ya Kisii na ende omugambyo ito twasomiria abana basaye baralire isiko abasaye babeirenka basaye basalikira abasaye basinyure kibagokora gakionye ndiri wancha maneno ito otororere libaga elinda abana baito banyare konyora chigasi gakielinde Nyasaye ndere gotokonya haba unchorere kurwa sechiro ya daraja 2 yogotoke me county ya Kisii na sensemo yichinyanya nikubono babere bako certificate anene bali babete bagochorwa buna abaraye asejire ya daraja 2 umuyigo yini gokolekana lituko lya lero ekero bono bagochiko chako baraye bwabo bene asechiro ya daraja 2 nekibuna bonchorere bechinyanya nkonyora bare gokonyeka ekero bagochiko ikirania oburayi bwabo
Na boigo habalemi becha korwa sense mweli ya sanga nyeyo gotoka bono Nyaramba imeye county ya Nyamira niko bono batebirego berobireti boikerano anena soko ne kibunango kine baleke meligecha ase county yo ya Nyamira kolengana naba director bali bacha ruabisi sense meyo ye county ya Nyamira na factory ya sanganye niko bono banyareba ko baboli aba director bakoro bali babete bago chorwa se factory yo kone kibuna ngoro bali bagali yabene aso wekerani obokole anase county yo ya Nyamira hayaniga gocha maiga yabalemi awabere bagokolia biyana secha babete bakowe certificate chiabo anaso bokorri bwabo ase factory ya sanganye gotoka Nyaramba imeye county ya Nyamira na bogati yabatenelia ase factory ni gobate birubuna igobegete merobire sign likonyara kone kinkonyara lebago kine factory ya sanganye ochia sekerengo kende ana inakorwa ona kio speak aso ile se PDA asa wando lugar tika ari aya to yase panga tira bambori na ikitwanyo leirwe akeroro ko biaramo. We are doing an expansion of our factory at a cost of around 115 million. Hiyo ni pesa imetusaidia from this new reforms Achai. We are saving a lot to the farmer. That's where we are able to raise some money. Hatukuendea loan. Hiyo pesa ni pesa tulitengeneza faida from here. Ndio pesa tumechukua. We are expanding our factory. Tunaweka what we call a continuous withering system. Changamoto wakulima wako nao kwa sasa ni mbolea. Hata kama imekuja ni wachache ambao wamepata na bei iko juu. Wale madirekta wa zamani tumekataa hao, tutaki kuona hao ambao wako kwa kiwanja saa huu tumeonga hao mkono. Nyirabono haya nigago chamaiga yomokonyo murai wense rigadiga shawa kunyara koboli bona ba director bali barenga sobora yana ba director bakoro kunyara koroli bagago chasa ba director banya eli kunyara goikera nimeremo ana ase kemelige cha nigo chinga kechi bona gashawa abeteka goteba wuna aba director bakoro mbaba se kwebwaterane kyandege komine kyombe kelige cha KTDN ana sobokoli bwabo uchasa balimi. I also want to confirm to our farmers in the tea subsector that the government will not allow anybody to destabilize the reforms and the stability that is going on in the tea subsector. The attempt by former directors to forcibly take over factories and the KTDA headquarters is the height of impunity, and the government will not allow impunity. We must allow the directors who are in office to continue executing their mandate and continue instituting reforms in the tea subsector and looking for market to make sure that our tea farmers get value for money. Na go tigana na yubono totigare asorogongo rwa Gusii tumurekerekie University ya Kisii yubono gotoka imeye county ya Kisii ni gobono ya chorro kobagati university zirichia bere chigo kolibya asogotora chimbwa chingia na boigo na sebirengo bya masomo kolengana na batena boigo noburai ni gobono babere bagote une serikali rige mugitege tambokero asokonyara konye chore University ya Kisii kobe university zirichia bere chigo kolibya asaba bakwe certificate aso kolibya anase chimbwa chingia. We are here at Kisii University to present an award for exemplary performance by this institution in the PC guidelines for the last PC cycle, performance contracting cycle, where Kisii University performed very well. And as I said, we are here to present a certificate to them. What we have done as a directorate, because we are the ones who evaluate the compliance by public institutions, we have categories of institutions in terms of how they report. We have a category that includes ministries and state departments. We have a category that has universities. We have a category that has tertiary institutions, colleges and TVETs. We have a category that has state corporations. In the category of universities, Kisii University and Kenyatta University were the two outstanding institutions.
Otigeria kurwase kaunti ya Kisii kwekase kaunti ya Mombasa niko bono haba obisa kurwase bigambero bya Mombasa na Kilifi babere bakonyora maegerio enchira bwente kugaya na mangana arengeto ukundrirwa kwa bana basubati amo nabangina omojigo uniko kolekana se kaunti ya Mombasa au bona se baganiriya serikali komikegetambukiro anaso bali bakonyara kubondiria bana basubati nabo igabangina anasense meyo kolengana borobuni go batebire bunani go bakageretene bikore bingabune byo igobira chi comment ase ya Mombasa kubwatekana nobo taliyo bono bogochi gokiniwa ase kaunti ya Mombasa na kwani kwabeke bitango bya bwangu likone kibuna okondro kwa basubati na bana weseke ngoli comment ase kaunti yo ya Mombasa. Jamii bado wanahitaji hamasa zaidi kulingana na mambo ya ngono biashara kwa vile kuna baadhi ya jamii ambao wanatumia hiyo ngono biashara kama kiteka uchumi. Na hiyo imelemeza kidogo ile mikakati ambazo zimewekwa na mashirika za kijamii kuweza kupambana na hali ya ngono biashara especially ikilenga watoto. Na itakuwa ni vizuri wakiweza kufahamishwa mengi zaidi kuhusu sheria ambazo zilipo kwa hali ya kupambana na ngono biashara kwa watoto. It's become so normalized that exploitative behavior, especially affecting young women and girls, is commonplace, and a lot of young girls are pushed into engaging in this exploitative behavior to support their families and to support themselves, meaning that there are some young girls and women, and indeed young boys as well, who sometimes are not in school and na asin tunde ntangani maiga yogo choroko murai Vincent na gotia ni gubene William Samuel Ruto bono ni gulito kulia lero akagere ko chikomera na ne bunge ye 13 asamaga che ye bunge ko jakira Chinsa kende chiabono margoba abwas bara chukwana mangana yenge nchaba seneta na boiga na babunga subwamo ne go chikomera na ayere tunde ntangani Ruto komera na bara yaba chole anene aubono bara babunge na boigo obale aba seneta ase county yo ya Nairobi no naboni gekagera mbacho kwa na mangana yengencho anena sokuro bokorri bwabo ase baguchiko igura bene na gochaka bene ebikaro byabo. Na gotikana ase kaunti yo ya Nairobi maigaja ba MCA kunyara gochorwa ase kaunti ya Nairobi niko bono bagendrete kulia chira chia basogo kole meremu ase kaunti ya Nairobi aba MCA ase kaunti ya Nairobi niko bagendrete kotianigwa ase nseme yuri kunyara kuruwa bokorri bwabo ochiasa bamenyibe kaunti ya Nairobi. Conventions of Parliament that I shall do justice to all, so help me God. Oscar Otieno Lore. English, sorry. English. I, Oscar Otieno Lore, I do swear in the name of Almighty God that I shall always, truly, diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Member of County Assembly of Nairobi City, that I shall diligently discharge my duty and perform my function in the said office to the best of my judgment, that I shall at all time respect, uphold, preserve, protect, and defend the Constitution of Kenya, of Republic of Kenya, that I shall do right to all manner of person in accordance with the Constitution of Kenya and the law. Na gotigana na yokorwa ase county ya Nairobi weke county ya Wajira wanasomo governor we county yo Amude Abdullahi aberga kwa charaba waziri komino ya mabawo chikokole mirimo ase serikali yaye nabo ase serikali yaye bono ni ganyara ko mutigomo waziri bwenibo oyo kabera ase serikali ntangane ni gatigara ase kerogo kya ya se county yo oyibo igogo chikokole mirimo ase serikali yayo mu governor mo choro somoja Ahmad Abdullahi ase county yo
ito ya Wajir. These are the people who will constitute our county executive committee. There will be the cabinet that's responsible for the various devolved functions. Khalif Abdi Ali, CC member for Environment, Energy and Climate Change. Mohammed Hassan Hussein, Roads, Transport, Public Works and Housing. Sadia Ahmed Abdi becomes the Lands, Spatial Planning and Urban Development CC. Munchumuligi bono asorobotiro kurwase county ya Wajir buno mugavana bwe county ya Abdullahi oberega kubachora ba waziri baje komino yomo nongo ikira omuliro mangana majya asenchera yobwenge ayungati yali yangendreto kukwariga nebo igonda kumanya senchera yobwenge chikoraga Chinsa ikomi bono chia bono maragoba ningenda nda semesega nyara okumanya buna togendreto kuyanyora asemese ito ya mangana mayambye mono bali mwenstu wabwaterana na yumulirengo wakirambye mono aitari nekerenga soko chara ko yatengera kura Ndizi TV obwanzu mugusiri twabwaterana reko rwasomuno bwimanyereryo higakoro kwa Joshua Auta abayigo Abigail nero twabwaterana reko nekina chibicha amuneligi cha wikira senchira yobo ikira nutomerane Chinsa ikomichi yabono maragoba halitirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha bwego tubwatu wetena semu ya mtandao Facebook Ndizi TV News Digital abega nsemeri ya YouTube tonyera buna Ndizi TV News yabo tengari yobu ya ime ya Ndizi TV. Ndizi TV.